Yen free ho na ya afofida edu afofida say de ne agyae nkran kankan na afei regions ahodo na se mantam ahodo no a epoda ho no mo no enya agrokra se pona no ehuri se biti na bebia ye kwa akogina no eya nkra ha Laboma beach na se otra labadia ha onifa so bon se wo mo ho no mo na adepa ejina ye nkwo se de Easter no ana se New Year no a ye die no na ne holiday no say na afofida no eko beach no adepa otemenka to asomaye Adom Trotro ya ba be pie mu e Laboma beach ene ho no ya ba be pie wodi mi say na de holiday ejuada ya kwa kodi New Year na hyase nyina nie ya ba be pie mu e wo ho de na adehye bi mo nso abaha na beach de enkankrofo ba de ye hu ane so mo ba ba je omani na so de hu say nkrumankwan e san so e koso e wo ha e na omo so chikelewe ni ade e so mo ha de a na Adom Trotro ba pie mu e Laboma beach de o se bi so mo say sen e na che so mo di be ana so holiday no esifa ma me mama ahamu akwa baba Adom Trotro na holiday ni say na mudi no ye di na ni die so pa because for the whole year ye choristers St. Benedict Catholic Church of Anchor Barrier ye choristers na every year bia ye get together kakra but this year no dey ye train in lande wo Laboma beach because mem say ye di ye ni a check kakra into this year ne dey ye adwen say ye beba pa nti ye ba ye no Nkruma nyina etuetua wa hu banku koko preference jollof rice plain rice ni nyina bi wa ha nti ene de ye buy pa wa che wa bad drinks so a club wom Guinness wom wine wom bibia bi wa ha nti ene de ye buy pa mommy na so ni nyina na ye buy bibia ene ye ya adwin se yesu e be pie na ye gi ye ni kakra enu tuna ya wa ha no enti ya ba ne ya prepare pansa na ya ba ya wo ya bibia wa ha ya dinsan eni eduani bebre na ya de ba ya jollof rice ya banku ana ya chi kokonso aka ho enti bibia ya fine mommy me wo sa wo so ani ache fam wo so wo sumoko ani ade na wo so de ye media ne de special bisa ye nyina ye kuo ene ya ba ye choristers na ye pese ye be ye bibi wo mpuya no ye be noa nkrumankwan ene maya papransa maya plain rice ye me be chikelewele ena ye de agye ani ne ye di na ya nom na yakọ ye de malt ba ye de ayi tupito ba ye de beer ene Guinness ba ye nti de obia betumi no kakra bi obia betumi aye ne ye de je ye ni na gya ya sesa ye de asi afifu fra ye simu Nkrumara so e wa ha se a ono so eye nkrumankwan na nkrumara happy new year to everybody. In fact St. Benedict choristers one udi kan ya omo interview nyina executives we organizer mami ojina we uba St. Benedict oye caterer ba ko pe and oye past choir mother me ye present kwa we say bisa how wa we ne ko we dey anya present to the enkom we I Adom Trotro we anya asole ti pacho yenko me nya advert past president wa ha ye welfare officer wa ha afiaso ye ba ya enije enko a enije enko a emfa ho ne nipa afam sanyame ama afefoforo asamba betu ye na ye wa ha say ye beji ye ni enti me nya advert one pacho. All right, we I Adom Trotro na mommy wo so holiday ni sign na wudi no okay Yakopon ahwe yen so afi mu na odien abewie die ya ba ha as a choristers asoremba ye beji ye ni efise e wo so nipa de all ha stress ni de wutu bigu wutu mi ye ni nyina nyame na ebeye enti ya be die enije nko an ye nam na ya ba se ye beji ye ni na eche se ye de asepe ye ho afim Yakopon ayaman sese ne awo mo kan no ye choristers from St. Benedict Catholic Church eduane bebre wa ha ebi mu kwa konsuo no mo kodwa ye nso e betina ponko ni ade ti wo mo fie nya ye mo obi afihia pa obi anya ni mu anije nyame beye bebe ye dru die mo ma ye fa ye wonto nyame so na ye nya ne ono nyame ne pe so what ase ne ye ma ne ono so pa ono so di aka bia no obe ya ma nti ye wa ha enije nko a
na Adom Trotro ne de omo e kire mu ane se enije nko a na omo egie na se na holiday ya se ra new year mu de Adom Trotro no La Boma Beach ene ye ba ebepie ye eti se si ane de Trotro no enya ye ma meta ba betena se eti yes park ne nyina ye bekwa de eye den awe